Cardok, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Nilitum Karbi Anglong News Perangke Dorsing Tok Bipen Karlitang Rovel Ronghang Aphan Pangthek Thek Thiatum Apran Armut Tekang Adim Kahumridam Bangso Kahumridam Ahut ke Thek Ponlong Laki Bukaghat Police Station Lapen Dolamara Police Station OC Lapen Magistrate Atum Pen Kopi Koson Pen si Karlitang Rovel Ronghang Aphan Apran Karmut Ma Lahai Klardak Pen Kachini Ji Aphan si Kiri Kakuru Kasai Deng Ponlo Lapen Ahok Alam Klardak Pen Kachini Ji Aphan Ni Thom An Bak Nangji Pusi Magistrate Atum Pen Pachini Pon Lapen Pu Dolamara KSA President Pen Perangkia Thengnu Pen Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia Bang Pusi Yam Dr. Tuliram Ronghang Lapen Team Karbi Anglong Aphan Tuning Ripon Ki Karlitang Rovel Ronghang Aphan Apran Armut Tekang Det Abang Pu Aphan Ahok Akang Sai Kelongji Aphan Cherap Chetudun Nangji Pusi Tuning Ri Pidupon KSA Tumdo Lasalang Lipan Lilam Tesi Arjupon Lang Tangte nang lepan aprang si nang lepan karju lalo non ili tum dakar jap prong ang dimge karbiang long mate asam lo nang litani kara labang ke ahok pet ke ili tum karbiang long ke kali gulahat district se parlo labang ke lasi dan bang ili tum long puri re bang dimsi puri Tangte labang so puthaget patowe por roe rong hang aphan pangthege khetum apranar muddet lo lapen pini kache song sai ta medeng lo tangte nang tum KSA pen nang tum no karbiang long Autonomous Council kachari bang photom aphan nang lihin pen kopilo ko puji नीली पूरे इंगे तो दाप है समय ने तुम हदा प्रोटेस्ट में धारणा हदा इनी पेन नीली तुम पिना ना मेमोरेंडम समय पीलो लापेन आलांग फानिया हो कांसाई से पिना पोपलो ऑटोमास काउंसिल भाला पोलो पुजी आलांग लिफाना हो कांसाई बांगे पीपी नंची पोलो तालांग तुम से दायित्व दो आलांग तो दायित्व दो पोला सो दायित्व टेंग बांग चेक्लेम नंग पो लापेन को पिमालांग ली फान कॉम्पेंसेशन पेन चेंगलोक आंग तो सी आकोला पेन चितु के पाठी वेक bang thek bang ke pati vega bang pan nep pinang po nep pisi alang pan kewa pinang po sodak pen capital punishment pinang po lalo la choilang no pini korte lo pina ke phoji ko malo ne lasi la so pol pule ka cherai kom nang bete Autonomous Council ta daito dolo la sini la velo ke pudam je bang kapra ke Angte nili ko silama arju thulang je non product police to Dolamara police la pen Buakhara police la pen gado wete berang evitation non la bangso kiri kakuru ka sideng pon bom lo bangso pathak na le ninge che theduma athe ahol lo ninge je thedo wek nei ave people lo pulong te ili tumle ri nyang tha thek the ri tablib ji putelang tumlong se daito do palong elang tumlong se daito do poselang tum claim vek po la pen ke la tum ri tardipen mane palong vek po ning thedo to rapsta me additional speech da menang chak dun minister ta menang chak dun lo pin hatum nini ni thoma porang pitha pulo la sinin tum dharnas da meng ton lo lang tum phani nini thoman ka porang pilo jongse lang tum si ri tardip thek that prote kiwang gelang por wa ansu sini tum che song pang tang thula la lo he ansu selang lo tum mane dharnas da meng ni kluk pen choche jun je pen sta meni tum claim po Choro parpik lo lasi choro parpik lo alang li KSA ke hai alang li hadak pani tum phan jumisen pen ni tum phan than pon lo lasi karbiang long ara da phan li nang tum phan kepeklang pon ke la helo ladak khan lo towe apor ala roe rong hang phan apran karmuda dim lo lasi puthot Karirong Tharpi Aphan PMA YJ Hemsuki Kimpi ke Chokche Aputhak Puthot Karbi Anglong Autonomous Council EMDU Fing Masalai Ahin Pen Kahumridam Nijang Karbi Anglong Amri Constituency Lower Amri Terang Nokor Arong Karirong Tharpi Aphan Sorkar Pen ki Pipon PMA YJ Hemsu Contractor Atum Pen ki Kim ke Chokche Lapen JE Lapen Gram Sewak Dhon Singh Teron Atum Kachilang Dun Kapang Kre Ajok Hemsu ke Longwek Abang Phi Karirong Tharpi Pen Penang An News Channel Along Lamthi Chepaklang Thekpon Long Si Karbi Anglong Autonomous Council EMDU Fing Masalai Pen Adimak Long An Humri Damlu Labang Solong Amri BJP Mondal President Saben Ronghi VDC Chairman Sarthe Lekthe Lapen Norul Teron Atumpen Adim Aklong An Pali Damlu Alangli EMDU Fing Masalai Lapuson Kemat Hapen Adim Aklong An Kahumri Pon Thek Apot Alangli Phan Setami Choru Pinangji Lason se Amri constituency along ke claim ke dam kasa oil apen ke chok chi contractor do an aphan pusitame EMDU Fing Masalai ahin pen langchari pon pupusi cherok tok arata tumpen ning chipat herinti Amri pen Himari Bongrung Karbi Anglong News Karbi Anglong along ke do bongo sena asong atum ingdeng plike brahini mahangket hek arni ke talon pon
Hauragat constituency ke parlo Uttar Borbil Rengreng Jharuni along Theraponi phain kora pho arni ingding plike brahini ke chok Bongo Sena asong amhang ke thek ke talon pon Bangso ke talon pon along Kolkata pensitami kachetong dun pedudun lasi asong ke Hauragat Mohamaya Phuloni lapen langhina hawar along anta dopusi pini bangso Bongo Sena asong mahang ke thek arni ahut pherangkya thengnu ningjepo Phuloni pen oroning tigathar Karbianglo News হাওড়াঘাট সমষ্টি ফুলনি সমষ্টি মহামায়া সমষ্টি আৰু লাহিন সমষ্টিত আমাৰ বংগসেনাৰ এই বংগভূমিটো হ'ল বাংলাদেশৰ 6খন জিলালৈ স্বাধীন বংগভূমি ঘোষণা কৰিছিল 1982 চন ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী প্ৰাপ্ত সামন্ত সেই মৰ্মে আমি আজি সেই দিনটোতে আমি আমাৰ বংগভূমিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উত্তৰ বৰবিল হাওড়াঘাট সমষ্টি ফুলনি সমষ্টি মহামায়া সমষ্টি আৰু লাহিন সমষ্টিত আমাৰ সংগঠনৰ বংগসেনাকেইটা ইয়াত উপস্থিত আছে আজি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আপোনাৰ দাবীটো কি আমাৰ একমাত্ৰ দাবী স্বাধীন বংগভূমিৰ দাবী বাংলাদেশৰ 6খন জিলালৈ সব আমাৰ এই কাৰ্বি আংলং অসম Deithor angkang pi song pho asong atum chingrum si karlitang rovel rong hanga phan chikimo dum si ningdu chepaklang dun Therapuni phain kora pho arni lakhain kora throk dwar bagor MSC constituency ke parlo Deithor angkang pi along song pho asong do an chingrum si ningdu chepaklang dun si Deithor police station along an EC memorandum alu pi phajer damlu Lason si Therapuni phain kora pli arni ajopor phai throk sira achitim apor malom kopi ko son pendoni bukaghat pen kokajan amithang ahem kachewang ahut Amithang agari along amat bang thek the atum apran armud det ajok rat atum manghuprong asonsi donanglo laso along ahok akang cykelong jia phan pini arni bukaghat police station along an ong dong arat atum kachesong pedo damlo laso along bukaghat police atum pen komat atum si lason keklema nilitum kapat hivek abang phuatum aphan ritarli ponbek jipusi lamthe isi chechak ponlu Lasom thak si Deithor angkang pi song pho asong do an Deithor KSU head branch lakhain kora throk dwarbagori BJP Mondol Committee Deithor KSA head branch lakhain kora throk dwarbagori BJYM lapen Deithor United Women Society atum chingrum si Karbi Anglong athana Deithor police station along an EC nangcherap donbek nangjipu alu memorandum Deithor police station OC aphan pipajer dampen Deithor police station OC tami karlitang rovel ronghang kephonang kok along un an pen nangcherap nangcheto dun popusi lamthi chepaklang dun lo Dalamara pen dorsing tokbi Karbianglo News Student Association Deithor United Women Society 26 Duarbagori BJP Mandal Committee আৰু 26 Duarbagori BJYM Committee তৰফৰ পৰা এখন মেমৰেণ্ডাম প্ৰদান কৰিছে আৰু উক্ত মেমৰেণ্ডামখন আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব যাতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আগন্তুক কাৰ্যখিনি সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে আৰু যেহেতু ইতিমধ্যে এই ঘটনাটো আমাৰ গোলাঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত এতিয়া বোকাখাট থানাত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তাত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ছাৰ মই এইখন মেমৰেণ্ডাম যিহেতু আমাৰ SP ছাৰলৈকে লিখিছে এইখন আমাৰ SP ছাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় room pini kache song pon atheke pini ang isi ang kleng isi ki do pen bang ek palang rop un ede je phansi nile tum pini women Deithor women united society atum pen pini le tum ning du kache paklang dun kele hello pini la puchot kali sitame mo phi le tum phans tami la pusona palang rop un ede je phan ile tum chi song pang tang lo na la pen ile tum la bang so akache song alo ile tum la bang so ang thek labang so apran ki ended abang phu alang le tum phans tame long le tik bang ke le tum labang so me a justice itum iripon bedanang pol lapen labang so apran ki ended phans tame alang le tum phans tame ilitum kadu ka vi pen alang tum so dak pen kang sai pon labang so padu vek nang ji lapen ilitum kadu ka vi lapuson irido nang ne athema ilitum labang so apran ki ended pen pon ilitum mithang akhe kaching hon ilitum karbi akhe kidam tang itum
ilitum kidam tes tami la buson no arong ilitum nogong long tami la son dolo aposit hala pans tami ilitum cimat hadun lo la pen pinis tami la puson ilitum kado kawe la bangso long ki iri dun de dia phan ilitum kado kawe tum tami ining ki duk ining ki pung ining ki oil la puson cepak lang non pena joksi ilitum pini ilitum tami date her United Women Society atum sitami nilitum pini la puson si kachisong pado pananang la pen iri dunang ne puson si nilitum kado kawe ni malia tum an sitami pe tum an bala pen korjang atum pen pinsumar tum an sitami la puson isiang kleng donak pusi pini nilitum la bangso amelo la puson sini tum chingrum pen justice ke hang la bangso justice ilitum sitami long letiki tum te irinang ne pula puson silitum kacing rung pen ning du kacipak lang nun kelahen lo. Angke la sodak pen rekomsak kitum la bangso tong lek thiak jong si neping nang ni pulote la so along kanang tum song pon lang. Nilitum la bangso amunit long letik la pen neping nang long letik nilitum iri pon pe la pen la bangso pan long vek nang yipu sinilitum akimang pon dulu. Nang litum song mangke Ing tonte lo.